muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki y'umunani ubwo imirwano ikomeje kubera ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, FARDC yadukiriye n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ihuriro ry'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC nabo bafatanya ku rugamba, ubwo tutirengagije ko ababa bahanganye n'uyu mutwe w'amakabiri gatatu bikomeza kugaragara ko bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bituwe n'abaturage muri ibi bice byinshi byigaruriwe n'uyu mutwe w'amakabiri gatatu, bikaba bikomeje gutwara ubuzima bw'abaturage benshi no kubatera guhunga muri ibi bice biri kuberamo imirwano. Ibi ngibi byose reka nze mbikugezaho ubashe gusobanukirwa neza ibiramukiye ku kibuga cy'imirwano kuri uyu wa mbere tariki umunani. Nizere ko wongereye volume aya makuru, ndagira ngo tuyabanemo neza uri kumva ijambo kuri ndi kandi uryumva neza cyane ko mbanje kukubwira amakuru abagezweho nk'uko nabikwijeje, nkakubwira uburyo ku kibuga cy'imirwano biba biramutse bimeze, kuko uru ni urugamba noneho nubwo bigaragara ko aha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho hibasiwe n'izi ngabo za FARDC mu bice bya Masisi hariya werekeza za Warikare, birumvikana ko byaje gufata indi intera. Ngaho bana nanjye rero ngende nkubwira ijambo kuri ndi muri iyi minota mike tugiye kumarana, ndaza kuba nakubwiye neza uko urugamba rwifashe muri aya masaha y'iki gitondo. YouTube channel yo iracyari ya Indi n'Isubiza TV, aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Ubwo rero birumvikana ko ba bandi bakigera ahangaha ari bwo bwa mbere, reka mbasabe gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita, ariko kandi mufungure kari akantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muba muduteye kandi biduha imbaraga zo kurushaho kugenda tubagezaho amakuru nk'aya ngaya iba byabereye ku kibuga cy'imirwano iba iri kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri ibi bice biri kuberamo imirwano, aho iyi mirwano noneho idasanzwe yatangiye kuri kiriya cyumweru tuvuyemo, ikaba yapororonjeje na n'uyu munsi bikaba bigikomeje kuzamba. Kuri uyu wa karindwi Ukuboza 2025 ubwo hari ejo ku cyumweru, aho FARDC yakomeje ibitero ku birindiro bigera kuri bibiri by'uyu mutwe w'amakabiri gatatu cyangwa se izi ntare za Sarambwe. Ibi ni birindiro biherereye muri iriya santire ya Masisi, muri teritwari ya Masisi, aho bigaragara ko ari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkundera aya makuru ngene nyakugezaho ubashe kugenda umenya neza uko urugamba rwari rwifashe. Amakuru aturuka muri kariya gace avuga ko izi ngabo za FARDC zarashe ku birindiro bigera kuri bibiri muri uriya musozi. Uyu ni umusozi witwa Gahogore. Ubwo birumvikana abantu benshi batuye ahangaha muri Gahongore bahita bahamenya neza, ari naho ibingibi byagiye bigaragara ko FARDC yifashishije indege zitagira abapilote, n'indege z'intambara za drone zaje kugaragara kuri uyu musozi wa Gahongore usanzwe uriho ibirindiro by'uyu mutwe w'amakabiri gatatu. Bigaragara ko rero ibi bikimara kuba uyu musozi nk'uko nagiye nkubwira unaherereye mu cyaro cya Masisi, ndetse no ku bindi bitero no ku bindi birindiro bigera kuri bibiri biri hafi y'ibiro by'ubutegetsi bwa teritwari ya Masisi, naho bigaragara ko haje gukorwa igikorwa kitari cyiza cyaje gukorwa n'izi ngabo za FARDC nabo bafatanya muri uyu mugambi mubisha cyangwa se muri iyi ntambara idasanzwe turi kugenda tukirebera umunsi kundi. Bamwe mu baturage bo muri iyi santere ya Masisi babwiye iki kinyamakuru turi gukesha iyi nkuru ko FARDC yakoresheje drone nk'uko nari mbivuze mu kanya. Ako kandi bakomeza bavuga ko iyi drone yabanje kuzenguruka hejuru yaho mbere y'uko itangira kurasa kuri biriya birindiro. Bakomeza bavuga ati yatangiye izenguruka mbere yo gutera biriya bisasu byayo ku birindiro by'uyu mutwe w'amakabiri gatatu. Ibi bitero by'iyi ndege yo mu bwoko bwa drone bikurikiye ibindi FARDC yagabye muri santire ya Nyabyondo, aho byagiye bigaragara ko iyi santire ya Nyabyondo iherereye muri teritwari ya Masisi. Ahangaha kandi nakubwira ko iyi Nyabyondo ni ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye n'ubwikorezi, kuko urebye neza iri
iri hafi neza ahangaha mu marembo ya warikare, nayo mpamvu kariya gace ubona hanini hakunda kuberamo imirwano inshuro nyinshi, nubwo baza bameze nk'abateye udutero shuma bongera basubira inyuma. Ubwo ndi kuvuga izi ngabo za FARDC, ariko ibaze kugira ngo umere nk'umujura uri mu gihugu cy'iwanyu, nubwo wenda n'izi ntare za sarambwe zivuga ko ari kavukire, ndetse ubona ko ari nk'abana babiri bari kurwanira mu rugo iwabo bavukiramo, bafite ibyo bari gupfa, wenda kamvuga ko baba bari gupfa ibiryo, ugasanga bahondanye imitwe. N'aba ngaba rero mvuze ko izi ntare za sarambwe ndetse n'aba bahanganye, ubwo ndi kuvuga ubutegetsi bwa Kinshasa, aho ubona umwe arengera undi ameze nk'aho arangaye gatoya agahita amugwa gitumo. Uyu mutwe wa kabiri gatatu rero nakubwira ko wafashe kariya gace ku itariki 9 Werurwe 2025, aho yakirukanyeho iyi mitwe yitwaje intwaro y'abawazarendo n'abandi bari bari muri kariya gace bakunda kugaragara bashyigikiwe n'izi ngabo za leta za FARDC. Aho ibingibi byabaye ni nyuma ya Masisi na Nyabyondo, aho FARDC rero yongeye kurasa aho bigaragara ko yarashe ku ngabo za kabiri gatatu zari ziri ahangaha Bukombo. Ubwo birumvikana yari indege igenda ikata mu duce tugiye dutandukanye, aha ni hagati ya Masisi na Nyabyondo. Ibi ngiri kugenda nkubwira ni ibyagiye biba guhera ku munsi w'ejo, hari ku cyumweru tariki 7 kugeza muri iki gitondo. Ihuriro ry'izi ngabo za DRC rirarasa ibisasu byinshi mu bice bitandukanye. Ahangaha bigaragara ko ibi bice by'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe guhera ku wa kabiri, biragaragara ko hari ku itariki 2 Ukuboza, ubwo ni uku kwezi turimo, bivuze ngo ni muri kino cyumweru tuvuyemo, bigenda bigaragara ko n'ubundi ibitero simusiga bigenda bigabwa ku baturage. Ubwo nakubwira ko guhera ku wa kabiri ibitero mu turere twa Kamanyora na Kaziba mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho bamwe mu baturage bakomerekejwe na biriya bisasu byaterwaga n'izi ngabo z'abarundi zifatanyije na FARDC, aho bamwe rero bagiye bakomeretswa nabyo, abandi bakicwa, abandi bakagenda banahunga iyi mirwano ku bwinshi, aho uyu mutwe wa kabiri gatatu ukomeza rero kugenzura biriya bice byinshi byo muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo harimo za Rucuru ndetse n'ahangaha hirya urenze gato ya za Masisi, ngira ngo biriya bice byose bigenda biyobowe cyangwa se bigenzurwa n'uyu mutwe wa kabiri gatatu. Ibi byose ni kubikugezaho n'ubundi tutirengagije n'indi mirwano ikomeje kubera ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo impamvu nari nibanze cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nubwo ibi bigaragara ko byakozwe n'uyu mutwe uhuriweho n'aba bagabo navuga ngo bagiye batandukanye, kuko harimo abacancuro, harimo abamayimayi, harimo izi ngabo z'uyu mutwe w'inyeshyamba w'abawazarendo. Abo bawazarendo rero navuga ko nabo ubwabo rimwe na rimwe bajya bisubiranamo cyangwa se bajya bahangana bo ubwabo bitewe n'amafaranga bahembwa n'iki gisirikare cya FARDC. N'ubundi birumvikana biba byaturutse Kinshasa, byose biri mu kuboko kwa Felix Tshisekedi. Biravugwa ko rero kandi uturutse ahangaha muri Rucuru hari ibirindiro byinshi by'uyu mutwe wa kabiri gatatu, ndetse iri huriro navuga ko rigizwe n'izi ngabo za DRC, ahanini yo bifashishije indege baza bashaka ibi birindiro, ariko bikaza kurangira uyu mutwe wa kabiri gatatu ukoresheje uko ushoboye, bakaza kuba bakwirukana ibyo bitero biba bije ibi bisukaho. Uyu mutwe kandi ukomeza uvuga ko ukomeje kurinda abaturage bo muri ibi bice ngiye nkubwira batuye muri za Masisi na za Rucuru, ukomeza uvuga ko bakomeje kurindirwa umutekano n'uyu mutwe wa kabiri gatatu, no kubarindira umutekano udasanzwe, aho bari kugenda babarinda ibi bitero bya FARDC bikomeje kwibasirwa cyangwa se bikomeje kubagabwaho umunsi ku wundi. Ibi bikorwa rero biri gukorwa
n'izi ngabo za FARDC ndetse n'Uburundi bwinjiye muri iyi ntambara cyangwa se bwinjiye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu mu buryo bwemewe ku manywa y'ihangu muri iyi ntambara nk'uko mwagiye mubyibonera nubwo ibi ngibi bigenda bigaragara cyane cyane ahanini ahantu uyu nguyu Evariste Ndayishimiye abera umugome hari amakuru aba yizeye tuba twaragiye dukura ikambera bagaragaza ko uyu nguyu yariye amafaranga kandi hari n'ibindi biri kugenda bisohoka mu bitangazamakuru cyane ko mwe muba mutarabimenya ariko nkanjye uba wagiye ubarebera ahanini amakuru y'ibanze kandi muba munakenewe biragaragara ko uyu mugabo neva hari uruganda ngira ngo mwagiye murubona mu minsi yashize rukora impuzankano cyangwa se imyenda ya gisirikare aho byagiye bigaragara ko hari imyenda isa n'iy'abarwanyi bari kurwanira iki gihugu cyabo ubwo ndi kuvuga FARDC ndetse n'abandi navuga ngo bagize ubuyobozi cyangwa se igisirikare kiriya gisirikare cy'u Rwanda bakita gute mumbwire mujye muri komenti mubimbwire ubwo muraza kugenda mubivugaho aho bamwe bagiye babivuga ubwo ni bamwe bashobora kuba batavuga rumwe n'iki gisirikare cy'u Burundi aho bagiye bavuga ko ngo uyu nguyu Evariste Ndayishimiye ari gukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko imyenda y'impuzankano cyangwa se y'abasirikare bamwe bagiye batandukanye ubwo birumvikana ni ibikoresho bya gisirikare wenda biri gukorerwa mu gihugu cye ariko hari n'ibindi byongera kuri ibyo ngibyo biri kuvugwa aho bigaragara ko ari gutegurira urugamba mu gihugu cye hari i Bujumbura ubwo ni urugamba cyangwa se gutegura intambara yo kwesura izi ngabo cyangwa se izi ntare zasarambwe nk'uko ndi kugenda mbibabwira ibi byose biri kuba kandi ejo bundi haranabaye amasezerano cyangwa se harasinywe amasezerano agamije kugarura amahoro muri ibi bice biri kwibasirwa n'intambara umunsi ku wundi ntago rero nubwo bishyiramo imbaraga ubwo ni kuvuga ibi bihugu hagati ya Tshisekedi n'uyu nguyu Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye bagenda bagaragaza ko nubwo bashyiramo imbaraga nyinshi cyane ariko tugenda tubona n'ubundi abasirikare babwo nabo bakomeje kugwa ku rugamba amanywa na nijoro bigaragara ko abasesenguzi bemeza ko uyu mutwe wa kabiri gatatu ukomeje kurwana ku muvuduko udasanzwe kandi uri hejuru ku buryo ibi ngibi mu gihe hatagize igihinduka bikomeje gutya birashoboka ko rwose uyu mujyi wa Uvira bashobora kugwa cyangwa se ushobora kugwa mu maboko y'uyu mutwe wa kabiri gatatu mu minsi iri imbere ibi ngibi nanjye ngo nkunda kubibabwira kubera ko ibihamya biraboneka ku rugamba natwe tugenda tubyibonera kuko iyo biri kugenda cyangwa se rezilita ziva ahangaha humvikana urusasu amanywa na nijoro bihita bitwereka ishusho nyayo y'aho bishyira kuko uyu mutwe wa kabiri gatatu n'ubundi ujya gufata Bukavu benshi ntibabyumvaga bavugaga ko ubwo yafashe uriya mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndi kuvuga Goma bamwe baravugaga ati uyu urahagije wenda bakoresheje tekinike plan B ariko umujyi wa Uvira ntago bishobora gukunda ko izi ngabo za kabiri gatatu zawufata ariko kandi urebesheje ijisho ryawe biri kubera ku rugamba ejo n'ejo bundi nujya kumva ngo umujyi wa Uvira uri mu maboko y'uyu mutwe wa kabiri gatatu cyangwa se y'izi nyeshyamba nakubwira ko n'ubundi bitazaba bitunguranye kuko nta gihe nkugezaho inkuru ngo nyisoze ntakubwiye ko bimwe mu bikoresho izi ngabo cyangwa se izi ntare zasarambwe zifite ari ibikoresho bitubutse kuri ubu ngubu kandi byavuye mu bo bahanganye kandi kuri ubu bari kugenda babikusanyiriza hamwe ahangaha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu nsisiro zerekeza muri Uvira ubwo namwe murumva aho bari gutera ikirenge berekeza gusa uyu mujyi wa Uvira wagwa mu maboko w'aba bagabo ubwo ndi kuvuga intare zasarambwe
byanze bikunze n'ubundi mu minsi iri imbere yego dushobora kubibona, ariko iri huriro ry'izi ngabo za leta ya DRC aho naryo bigaragara ko rimaze amezi agera ku 10 riri mu ihurizo, ndetse bamwe bagenda banafungwa bazira guta urugamba. Ubwo ndi kuvuga bamwe mu bajenerali bakomeye cyane, ngira ngo ntabwo nsubiramo amazina yabo, mwagiye mubona ko bagiye batabwa muri yombi ubwo bazira guta urugamba. Na n'ubu ngubu rero ubwo iyo nkundura iracyakomeje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'imirwano ikaba igikomeje, hari n'akabahatakariza ubuzima bakomeza kwiyongera, ndetse ingo nyinshi z'abaturage zihasenyerwa n'ibisasu biri guterwa n'aba ngaba bahanganye n'uyu mutwe wa M23. Gusa umutwe wa M23 wo ukomeza kuvuga ko uzakora ibishoboka byose ukarindira umutekano w'aba baturage, nubwo wenda hatabura abahaburira ubuzima, ariko bo bakomeza bavuga ko tageti yabo ari ukugenda bacungira umutekano, ndetse na biriya bitero bidasanzwe. Ari nayo mpamvu mwagiye mubona ko bifashishije ziriya modoka mutari mumenyereye, ziba zihetse ibisasu bimera ibindi mu buryo bwo kugira ngo bari abaturage batuye Kamanyora badagira uko bahaburira ubuzima, umubare w'abapfa ugakomeza kuzamuka. Ni mu gihe rero ibi turi kubibona mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ariko no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nkubwiye ibiri kuberayo, aho na n'ubu muri iki gitondo bikimeze nabi. Ubwo nanjye ndaza gukomeza ndebesha amaso yanjye, ndakomeza baha update ziba biri kugenda bibera ahangaha. Ubwo mwebwe icyo musabwa ni kimwe, ni ugukomeza mukama time yanyu, nkagenda mpababera cyangwa se mpagerera tere ku kibuga cy'imirwano, ari nako mugenda namwe munsigira ibitekerezo muri comment. Ubwo mwebwe musabwa kutantenguha gusa, ubundi nkagenda mbaha ya makuru aba yizewe, amakuru muba mukeneye. Ngira ngo amakuru rero nani ngufitiye muri iki gitondo ni aya ngaya, kandi uri kubona ko n'ubundi bigikomeje kugoranaho, biri gusaba imbaraga nyinshi izi ngabo z'u Burundi, cyane ko bamwe bamaje no kugenda bacika intege ku buryo biri kugaragarira umuntu wese. Ni ibintu rero bivugwa ko izi ngabo cyangwa se izi ntare za Sarambwe zatangiye no kwisabira rwose igihugu cy'u Burundi ku neza ko zikwiye kuba zikura aba basoda bacyo muri iki gihugu, cyangwa se kuri ubutaka bwa DRC, ngo kubera ko nibikomeza gutya n'ubundi iyi ntambara ntibazayitsinda, kandi bigaragara ko ari bo bazakomeza kubihomberamo. Angaye nguko nanjye reka nkubwire ko aha mpari ku bwawe, ndetse nakubwira ko wakagombye kuba uri gusharinga iyi nkuru kuri bagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa neza uko byifashwe ku kibuga cy'imirwano, ndetse nkubwira ko turaza no gusura amakuru yacu ari imbere, kuko amakuru tuba tuyafite menshi, kandi amakuru aba agezweho. Nakubwiye ko iyi YouTube channel yanyu yitwa Subisa TV niho bibera, ndetse ni naho haba hariho amakuru aba adasanzwe y'aha ngaha kuri iki kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze tubitege amaso, turebe amaherezo y'ibi bintu, niba koko ari amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo azahindura kuri ibi ngibi turi kubona. Ubwo namwe muzagenda mubyibonera umunsi ku wundi. Reka mbabwire ngo asante sana.